Šičara. Evo umjetni snijeg. Kafići. Bjelašnica. To ti je to. Malo snimovi. Eno četvrtrkaš. Se malo snimio. Evo vidiš. Ovdje se ulazi. Ovdje se sjeda. Vidite. Sad ću malo sjest. Evo. I ovako se gore pići. Ima tu i video nadzor, snima on nas, mi njega. Ovo je ona ovo. Ona se hucka se. Moraš se držat gore, vidiš. Vidiš, jedna im je ostala gore. Nisu ih spustili dole. Tako ti je to. Tu je ko neki hotel. Hotelčić. Evo nas. Ovo je naša. Eto. Kolikat Kočko brdo. Evo tamo oglasna tabla za reklame. Pogledajte. Vidiš, BH Telekom. Da vidimo malo šta je ovo. Evo, vidio je restorančić. Pa malo gore na klupice. Malo da sednemo gore. Valjda će nas neko služiti. Ajmo. Znaš, nedelja je pa ćemo gledati da nas neko na bjelašnici usluži. Evo, vidite. Admira, jel admiral? Vidiš, ovdje ima ovaj kioščić. Ćemo je lagano ovdje doći. Onda puhilice neke, puhilice za snijeg. Vidite ne puhilice gore. Tu su zastave. Evo ovdje ćemo da sjednemo. Šta nas boli briga, tu su malo zgrade, da pratimo zgrade. Tu su ovi. Eto, šta nas boli briga, pratimo ovako. August je, znaš, pa da malo snimimo bjelašnicu u augustu. Decembru nas svakako nije interesantno.